Burya ku isi hari umuntu ufite umwihariko azwiho, akaba afite n'impano itangaje, bibaho ko hari n'abantu baba bararemwe n'Imana mu buryo butangaje, bakagira n'amahirwe bakabasha kumenyekana, bakamamara ndetse bakabona n'imidari. Ndagusuje rero turi kumwe muri iki kiganiro, niba ari ubwa mbere tubanye, dusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Tugiye kukibagezaho, ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mujyi wa Chicago, muri leta ya Illinois, niho habonetse umugore witwa Kim Goodman. Niwe muntu wa mbere ku isi ufite agahigo ko kugira amaso manini. Umugore w'imyaka 48 y'amavuko, kubera kugira amaso manini, yashyizwe mu gitabo cya Guinness World Record nk'ihiga abandi ku isi. Uyu mugore kandi ni umuntu ufite ubushobozi bwo gukura amaso mu gitereko, ayasohora hanze, akanagana, ayageza muri milimetero 12. Kim Goodman amaso ye yapimiwe muri Istanbul muri Turkiya kuri 2 Ugushyingo mu mwaka wa 2007, asanga niwe wa mbere ku isi. Uyu mugore kandi igitangaje kuri we ni uko hari igihe amaso ye yasubiza imbere ntubone uko afite amaso manini. Kuba afite amaso manini akanagira akarusho ko kuyasohora, byo byamugize icyamamare. Amji, umuhindekazi ufite ubugufi budasanzwe, afite santimetero 62.8, akaba yaratwaye igikombe cy'umuntu mugufi ku isi mu marushanwa ya Guinness World Record. Umugabo w'Umufaransa uzwi ku izina rya Michael Rotita afite impano idasanzwe yo kurya ibyuma ndetse no kubicagagura, ku buryo niyo wazana ibyuma kimeze gute, ashobora kugishuna akoresheje amenyo ye, afata nk'Imana yamuhaye nk'umutungo. Umugabo avuga ko yatangiye kumenya iby'impano ye ku myaka y'9 gusa, hanyuma aza kwishyira ku mugaragaro mu myaka 16, harimo 1966. Ramseder ni umugore ufite umunwa munini ku isi, nk'uko byemejwe na Guinness World Record. Umunwa w'uyu mugore ufite ubugari bwa santimetero 6 n'umuzenguruko wa santimetero 10, bimuha ubushobozi bwo gushyira karoti 11 mu kanwa. Uyu mugore waciye agahigo ko kugira umunwa munini ku isi nyuma y'isuzumwa rikomeye ryamaze amezi 6 ryakozwe na Guinness World Record. Umunyamerikakazi afite imyaka 34 y'amavuko. Uyu mugore akaba asanzwe ari icyamamare kuri TikTok, afite abamukunda benshi kubera aka gahigo afite. Umuntu ufite ururimi rurerure ku isi, uyu musore witwa Nick Strawberry, akomoka muri Amerika, ni umuntu wa mbere ku isi ufite ururimi rurerure cyane. Umusore ururimi rwe rureshya na santimetero 10 n'igice kimwe. Ni agahigo aryamanye kuva muri 2012. Nick avuga ko ururimi rwe rumufasha gukora ibintu byinshi, harimo kurya ice cream mu gihe gito, akanarukoresha no gusiga amarangi igihe asiga utuntu duto duto. Umugabo muri Turkiya wanditswe muri Guinness World Record kubera agahigo ko kuba umuntu ufite izuru rirerire kurusha abandi ku isi, afite izuru rireshya na santimetero 8.8. Umugabo witwa Mehmet afite agahigo ko kugira izuru rirerire ku isi, imyaka 74 y'amavuko. Uyu mugabo kugeza kuri uyu munsi ntawe uramukura kuri iyi ntebe yicajweho no kubera uburebure bw'izuru rye, ko Guinness World Record yabyemeje. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro, ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.